Weta. Yes. Nĩguo andũ makiuga atĩrĩrĩ mwana ũcio kũndũ kũu ahikirie ndaiganĩire. Ataaramu naroria maũndũ na mĩikarĩre matũũra-inĩ na ogĩa njata. Mwana ũcio tondũ ahikire mũciĩ ũcio titaigagwo wega. Ũngĩmũrora vivi nĩ ũkuona mwana ũcio nĩonekaga ndarĩ thayũ. Wĩra ũcio ũrĩa ũrarutithio kũndũ kũu rĩ nĩ ũrĩa wa maturubarĩ na wa kũrenga nyeki. Ũkirĩte gwa Firaũni. Mwana ũcio gũtirĩ handũ aheagwo nginya ahoithie. Mwana ũcio nĩ ta nginya akiririo. Mwana warĩ mwaria. Agĩcoka akĩgĩa kĩgĩmbĩ. O mwana kũgĩa kĩgĩmbĩ na riũa rĩ. Tũgĩta kĩgĩmbĩ. Ndĩraiguire Wiper Party leader Stephen Kalonzo Musyoka ndĩrakiugire atĩrĩ nĩekũgeria gwetha mwana ũcio acoke na mũciĩ. Tũiguaga kwĩra atĩ John ndũrerie Kariũki acoke na mũciĩ. Ona kabarĩri arĩ gũkũ gũtiakĩrĩ nyama no nĩ kwarĩ thayũ ũrĩa wũinagĩrwo wa ngoro. Akwetha makĩaragia and you see of course no mwaka agĩethu. Hello my friend Weta, unaendeleaje Weta? I am okay with this. She's a good friend Kalonzo. Uko aje huko pande hiyo? Tuko tu. Sasa unajua tumeweza kuzungumza na baba. Tujue vile unaweza rudi nyumbani. Nyumbani wapi? NASA. Surudi NASA. Sasa tuko Azimio si NASA. Nataka utoke Kenya kwanza kuja tuangalie. Unajua ninakuwa nilihama kidogo. Huko ulihamia kuna kujanga maji siku ngapi kwa wiki? Kusema kweli kiateka ndo nakuanga na funguo za pump. Na pumpingi akitaka. Na gate wanafunga saa 3. Sivyo tulikuwa tunaingia saa 6. Sasa unaonaje my good friend? Are you coming back? Utarudi? Waja niseme nitarudi ama sitarudi. Lakini huko mnakulanga lunch saa ngapi? Kuna 3 meals a day, 3 meals a day. Inatuko mpaka na dessert. Okay. Wao geetwa nichukulie sahani. Kifika masaa nichukulie sahani na uniwekee kiti. Naweza fikiria vile nitarudi. Sababu nimeweza kudadusu na kuangalia masuala nyeti. Kaangalia nikasikia hata wale vijana wawili wa Kameme wanizungumzie. Ni aragariera. Siwezi kosa gazeti nikosa radio. Na television naletwa in other news. Kana kareho harĩa maraina marĩ othe. Kuna siku nililetwa Kameme TV Mtamburuko wa county. In fact nilisikiliza jogo wa Shira. Alinileta akasema Adriti. No, you can always come home. East or west home is best, my friend. Waja nikakaa huku niangalie vile kutasemwa
Manake huko sijajua whether I am principal or deputy principal. Nani hata itu. Lakini ni vizuri pia wewe Kalonzo usikue mtu wa kutumwa sana. Mwambie baba anivurutie waya niongeleshe tuongee one on one. Especially masaa saa 3 after supper. Pili kuratwikite ni arathiete kuria. Kwa baba. Aratwikite kwa mcemania urahandikite. Unasikia mlikutana, I understand mlikuwa mmemit. Hiyo mkutano ni kama sizungumzie hiyo mkutano sana. Wefata ni abu ya muere dhani na giti. Wewe ikifika masaa rangi nichukulie sahani na uweke kiti mahali. Kule hila ni mwingi ukira irio. Huku nasikia maneno ni mzito tu. Na unajua huku sasa tuko wengi. Sasa mimi na ma-DVD tumeshindwa vile tutagawanyiwa. Nani mwana nyitithania rĩrĩ. Kuna siku nilienda kuchukua chakula nikakuta melo nimeisha. Ana vibaya sana chakula ikiisha ukiwa kwa line. Ata. Ariyo hau. No agitume Kalonzo kwĩ atuori. Athiga kũmũhũra mũno. Talk to my brother atuori. Na nilima. Anyway, Rĩkĩmera gĩa siasa. Raiya na vote.